gutora umva ngewe ndi gukora reportage televiziyo Rwanda muri Canada TV1 ubwo rero hajya umugabo avuga gutya mutabaruka nyuma ngo njiji barabirirwa okay anyways hano mpagaze ni imbere y'ibiro by'itora I guess niko ndi bubyite right kuri site y'itora ubwo ntabwo twemerewe gukamera I think mindani but the outside ni gutya hasa so yeah I'm so excited nubwa mbere nanjye ngiye gutora perezida mbabwire rero ubwo se mwebwe muzi ibihugu bingahe aba diaspora bajya gutora si bikeya ubundi urebye nitwe na Amerika gusa ni twebwe na Etats-Unis n'Abafaransa